Stibby Coda Media Films. Story, I guess story, oh. Take a seat, let the Hunger Games begin. This be broken home story, Kolenga story, it be prayer story. Let the Hunger Games. One day straight, one shrine. And muhunu ya. Ye be twa homam. Obi a wo hawo ebetimi abaha. Obi a wo dadwene ebetimi abaha. Ye wo pa kwanchio ebetimi abaha. Sunday mami Sunday ebetimi abaha. Ye na wal sam atosini atobaha nso obetimi abaha. Entimi bie ana me commission shrine ya. Me de ma oman no samun som ye na mon hweso ye na enchirima emenya so emfaso ya santoa Madam fuda se me baha na me kasa na do anu tumbi wo be hunu what me kama busu asema me ka bi what's in the wine what's in the wine what's in the wine who are wine wo me fie who are wine wano na wo de ka no wano no hwe ye abusafo mosomfo ohene wi mercy esiedu agemandua ena menemo kasai sini nwanwaso a ye de ebremu sanse esi ye begigimani ganafo ene mo amowa chichi ne benche nyina ani yesi ya santoa sani ya to sini din na sa sini wen wo hwa eye futuo eye rechichire ani kan wom efa ya wari semu ya wari jaye mu ye nyame sumu wo hwe mafade ya be ye maku panyin wasade ni sei na ukọ maku ade na wasa woye wabra bom wa wariem ni nyina ya futuo awari jaye ye ana awari jaye nye single parents emfaso also ana emfaso ni so se wo pe afutuo eni arechichire ahwa enya ya santoa ho hwe ya santoa na afutuo bebre ewo mu de ma wo pe ya santoa movie ya hwa baby a ubenya no eye Coda Media Films eho na ubenya o te de mekan no me si Coda Media Films eho na ubenya sini papa de tufu de echichire ni nyina ewo medam ase monhwe hi adofo yesimu biom achire buruani atara otafrija na one striker ba ko pe otake a onembe bu disi so mechanity 30 e de amount ene de ye pie wo Coda eye Coda TV Coda Media de bonu don komme ye tete ne sa betie ene de edutwam o ya santoa okonfo ya santoa pe ni kohwe fufra ye de aba enkan suoda ye fe ne ya santoa na wa behwe konfo ya santoa na me achire buru anso enne me nsusu me maku pani ni bone ma anye basabasa e mo nko na kohwe ni enti a me se kohwe konfo ya santoa no kohwe na hwe me so na beda ma se de ameka akwa me nkroma ho asam kire ho a ukwohwe ya comment section ho na wo da masem kohwe na sa beda ma se efutu wom aba bebre wom enije wom comedy wom ebe release with stress we ni ba chia boroso eba ma we hu sade a ni patie eba ma we hu sade a ebi mu afa nyansa kwan so edidi won krofo ni na obehu ebi wom bi kona kohwe na beda ma se enim se obehwe 1 2 hey acha papa no me mi tonya kupon amabo samfan ya mi pengu no samfan fra menyesa me no kono sada be omo acha mansa metumi abodua acha me ku na abodua Aha Coda Media ena said you be hunu no ene me ne comfort penny pa digital or comfort
ene wa nene no ena omutwa yasantoa series no na me pese me hu se role a o play no eye okonfo sɛdeɛ da bia munim no no na ene no wadwuma ni so te sen ɛnɛ deɛ no nokore nie sere meka ne saa sabi wɔkɔmfo a yɛtwi madie mekom obi antwi mi ni da oso de obi twi edi no so no on fa na kyerɛ sɛ me yɛtumi atwi madie wɔ saa sini we mu no ɛboro adwene ne ntiaseɛ so ɛyɛ sini nwanwaso a meka ne sɛ yɛtwa sini na me ankasa ne yɛtwa nyina mesere kyerɛ sɛ nneɛma na yɛyɛ wɔ mu ne nsɛm na asese ɛba no ano dene na mani agye pa sɛ meyɛ part of this production. Okay, finally football be no yasantoa series no kwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ yɛ na deɛ yɛyɛ nyinaa no yɛde etu ɔman ne fo ɛna yɛde tu youth ne fo wohwɛ ne sɛ ya ɛhwɛ sɛ ɛyɛ akɔmfosɛm aba ne asɛm a ɛwɔ mu no nsɛm na ɛwɔ mu no wo follow story no na wohwɛ sɛ deɛ story ne kwa fa asɛm ne mu story sini ne mu aba no enye konfosem no enye se bi akom ye de ena enye se bi ayepɛ na bosomsem na emom no eya asɛm bi ne ye ka kyerɛ futuo ne wo mu no eno na mepɛ sɛ obia bɛkɔ akɔhwɛ yasantoa series wi na wonso ahunu sɛ enye sini kwa eya asɛm pɔtee pa ena ye ka nenso me dance me nua. One important name in the Ghanaian history yasantoa is being played by none other than Pantine boko there. And then me say the yes countess was a day what dress on na yasantoa no we are comfortable room and as we are den me are comfortable there into no wo din no na da seriousness no role ben na play me dey hu na niso this aba into nembra na omo pese omo hu no omo ba omo be se me ka ebe ye wani su bisi basa se eba na se wo hwe dia hu se wo hwe adwuma na ni ka. Nice one. And Untineno, she's playing the lead role of Yasantoa. Panta into football ben or Yasantoa more. I was say Ubia or Hebiano, it me echo heavy. A football woman may come aside in the kakra. Yeah. So we are both friends and oh, picking this in it was said, yet suiti ma. If we say, Memediano, my new suiti, and I did my baby you come. Me ye suiti dia ka me nyosho se ka ba bewie konfo o ma me ne hwan me ma me ne ma sisi e na papa ne hwan o papa ne hwan bedi de agita enu nti no me introduce say this coming series no Yasantoa you need to watch it a must watch Yasantoa o konfo Yasantoa Yasantoa, o come for Yasantoa. Who go come, 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 who go come. My God is so say, aham, 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 aham. Among the key star players and ultimate channel, Bema Bidi there. Ruben play or Yasantoa. Na me Yasantoa papa. Konfubane papa. Wadauruma ai. Matimon kapa na me ba na me de no to panyini. Ya friend Yasantoa. Nso ni suni ne ban antimi anwie onanana me de no to no. San se yesi bandi to asai nanso gina ntete ni nti the character me pray ni se me ye agya ahokyere ohia amane ema me ne me yere ntam ye de ntam tie na through our gya ni mu no so nsem bebrebe ne ba se nkura no be succeed nkura no ntitiye mba akofo adwene na de tete wo ko yesa pa ina me se our gya na ba no na ama asumdie ni nti awofo ni mienu no obi aso adwene o de tete nkura no ene ma yoko wie konfo na konfo na wie ye no se begina na enyina no mepese obe subscribe channel no na wo follow channel no na wo wie add comment aye dey aba no aka se be ma bidi de wo ya ade be ma bidi de nka ha wo ye ni se ya nkeye nti ni nyina agina se obehwe Yasantoa nti no kona ko he Yasantoa series no oka Koda Media omo anso no produce Kwame Nkrumah
Kona koshe subscribe so that's na share efama don't forget say adwen na anya adwuma ipadua no ebre wo hia me utimi frɛ me alomo meje so odo me ya me do ota me ya ta alomo bisi wonni ana wo se odo me ya me do ota me ya me ta ya Hey, Pantine. Oh, so then is happen no. Koda Media Films omasan de kese pa aba Yasantoa a must watch Yasantoa no efutu be no oh Yasantoa no afutu bebre wo o hwe storyline na obi akomo mfa no me girlfriend adwa Pantan na akomo mfa no because of so no mo chiro omo nti no omo hyeda ye said akoma form no mo de example for this but we no so wan yo so for me hu se ne ye so totobo etu bedi de edan so and say tete line na nti me ba me girlfriend no ha papa ntwe nti me na hyehye ho se metobo miensa ebo no koyefo anyamia na ekoyi tuzo anyamia enya miensa pe me nti I don't know say bad rules ni na o na e ba o say say ebo to okra no say ye ntobo ne keke o ebo no say woto na ye fo a enyo no a Ruben na play home. Yeah, we are still on the Yasantoa set. Na ye ne efu. Efu tachi. Na efu one ye say comfort Yasantoa ne papa timi usa. Anya se o matimi mi. Na problem ni se mimi ma ya dusi fo papa. Oh yeah, ona ya papa. Me de. Nananu ma mami. Nimdie ana aduma cha de ma fa sayare. Nananu ma ka kire mi se ma mi njiska a obi aho. Anti me de ma ya aduro na mawa. Na ma fa seda obi a akoko bi ana akosua bi. Onya okoklo ba akoko yo okay. Akwavo meko na togbi o ma fa ma nananu ko. Na bibia ye din. Na omo de omone abriska. Because of sad entimi yiri so oni mi akontokwa de bia a ofi ho. Anti no ahwefo mombo mode ana manhwe sa adwuma we Yasantoa mo hwe Yasantoa we abe nti futuo ben na wo de ma omo hwe Yasantoa afutuo de meba fa ma omni se pelifo abo abenkwan bi se anka mpenifo bu bebi se pelifo abo abenkwan bi se wo de na abenkwan benkwan okay se abatakari no mu adoso anso ya ho kramo papa no nti ye ho kramo papa anti wa wo wiase a wa ma wani anda ho anya sa obi ba fa sokwa no ba fa dani wo chinchina ye de chinchina be dani sokwa ma anti omo sokrabu omo nya de omo sokrabu ba cho enko sokrabu subscribe Koda Media into Koda Media omo as na produce Kwame Nkrumah no you should watch Kwame Nkrumah o hwe Kwame Nkrumah no wi a na afi wa hwe Yasantoa say no no ma na yira o ha wato bana mi kata bye vote for no catch them some hwe Yasantoa mi ato mo ku gada na mi jagba mi akpo Yasantoa is a very powerful series, very interesting. In fact, they are Koda Media produce Kwame Nkrumah. Omana ma fa Yasantoa hanga oga ku gbona tamara ku gada na mi jagba mi subscribe mi jagba ona ira mi kata mi play o se me yanku yan nyina ye ma me ma asabia eba nti ne mami no ba ko ne mpanyin mi na me ye panyin una ye panyin una na ye me line na o mami mo ye dim sikasa o se me papa no wan kan kire me o fa adwene kase na na no o bu mi kwase ya o wie no nim o san e the allegation ato me so say me mo mi nchire mpre ko no say me honorable person wo kwan me nti wase wo po ba ko no ho direct na ko fo ne papa so ko me honorable asemi krade mo honorable me pese me nim begu ase no mo ndo first o ti wase na wa ye asafo no so me nim fomo me so bi fru kro kase mu na ba e din se me facility e crash nipa asafo no me kan me ma me ho se de ono so kire enti Yasantoa na de nti na wo so obi ko he Yasantoa. Oh, and yes, for Yasantoa is very interesting, especially about time for me, you know, how I will be to me. I treat you by ye and a second so no any kwansa warija ye eba
mumienu ntem sa awaregya ye ba eseifi enti ade particular so mo hwe ya santoa awaregya ye number 1 The effects of the our effect, Rijaye. yeah, the effect of awaregya ye Nice. Famisi kamami. How be anyhow? Faskani mami. She said only once in the ground. I'm fine. Oh. Eja. Ano. Some. Oh, what's that deal here again? Ano be rese? Chichim se mo fa se no. Oh. Me se me boka bi onu pia. Chichim se. Kai say Koda Media Films. Koda Media Films, producers of Kwame Nkrumah. Afeso no omo eso na de Yasantoa no aba no. Yasantoa. Efutu be ne wom because me hu say na only bedi de na ehwe so pa. No kure. Se bedi de me yonko pa. Na wakọ akọfo oba ene na wo. Oba be na one na wo. Oni Messi, Messi Edu. Okay, na yere. Na yere. Akọ akọware. Oma wo nkola me yinu. Ode wo mu wie no yi nani won hwe nkola no. Maame no so obre ewo mfa nse tetie mu ni ade du ba bi a ya na e ma time so sometimes no e ma no titiri no. Se e me ma na se ba bibisi na se ja nkola no bo ma no so a. Ya na nkola no so tetie no. Ha dwepeni asemu ya okay wa e ode. Se be ma woni oba be ware. Na wa we jai manigu oba ne so. Se bi na me yonko bedi de yi. Ebina bedi de ye a afedi odi akwa na afa kwa bono so a o che na kire bone me hu papa papa bone say da wa oba o na oba ye kana na adana akomfo so onye komfo fanye giskeni enti wo bo obre yi na wo ye adwuma enti ka wonya sika nfa nto adwana na so wo hwe nkola no maame na ka wo mfi enti mema na mo hwe program yi a omo wo a no me jankola na to oba no kwa so me futu abede mom no se eni die mesre mema ye na esi anim fifiri ye de behwe ma no wo fiu na yesi gya ye anim a ye se na fifiri ye gya mama no a oba no timi ahwa akola akola na ye omo hwe omma na ye du ha ne de o ye osofo petese na wo cartons akese mu oden mi brusco to na mi di no me hyeche no mo ya santoa na de ntina obi o hwe program ye osoko he ya santoa ade akole se wo se story ya santoa na ewo ikru man kasa no story bia ya fe ase ye onum bi ye munum bi ma meto nti ayese abakosem bi a ya fe sa story no so ndi sa story we ya de bia ba o se dipa kopehwe no hwe se de etie wo ya santoa we na ye twa no we na sire ubesiri wo mu no wi se wo ra hokora na wo hwe sa wi na senior ye twa yan ye gu camera na chi na ye hwe no ultimate control yan kra yan timi control na fe director no kredwa na wo hwe the final product we say nkrofo a se ya feature wo mu no obi a ho se me hu na atre bruwa o ye mako peni na ye de Messi Edu another mako peni akogbiane no na ye de mama Naija mako fo a omo ko bebi a ensan hwe omo ba e petition bag masa so na no de o e wo so hwe bi one of Koda for teen o manumbi Koda teen nti Koda Media no Koda Media Films no ono na producers of this Koda teen no onum a e cleanse body no and yem films say o ma yem free nice nti yenkope call YouTube na log on to Koda Media Films okowa check it Kwame Nkrumah featuring Lil Wayne and na afiso no ya santoa o comfort ya santoa oh YouTube medamase aha Koda Media Films na no me director o director Kwame Nkrumah series na trend sisi ano e wa ha ono aso na director ya santoa director ma kwa baba Koda Media Films ya santoa no what is the motivation behind ya santoa? Oh, ya santoa they make us it's a social story like it cut across as a story it talks about life and I say abrabona nkasa no gba no bi ayo asemi aye kase se ofi kuma se kwa akra we are there be falling that door apart from say bi abi issue flight we are be falling that door but ayo say bi abi fa particular bi a we am pay for be say kwanti ayi musi life a journey be bia o be bia o be duro dey be happen but ayo say be skip process na say bi a wa pass through e bi na eye to be di de na ne ba ya santoa bedi de no ne ba na ya santoa be bedi de ba na ya santoa ana bedi de no me say na ahotire mu nti no awaregya ye ba ne side na when in area ma Messi
Oh, okay. Ene yere Messi CV. Yeah. Ntino. Aware jaya ba na san kran da kokodi ma Messi side na be di de ensem. Ba be di de no say wi aso na ya na yese otu odubo na ebi kan wa no. Anje ti o de ma akra ntin later no de oye bad ni bidi ono bidi de na ho. Nti o mu mi no asa akra ni piska papa nso piska. Na so mo faculty kwan bi no mo ye de. Mo kwan me fa so mo ye de ho sabe keska. E kwan fa so be keska no se bia is the some be brain na some be struggle no mo de making na secretary sem bem. Secretary sem na mo kusia okonfo colleague. Digital man. I'm going to okonfo colleague no. E won e be take story from say secretary no be bia na so mo nye de. O mo nye. Dubika ya santo ade hu ye nka okoje aman. Ise ya santo so ye konfo. Na be di dan so ye konfo chame. Did I don't be achieve? People should go and watch ya santo. Nice one. E be say me kan be. I feel story na cut across because me from Kasam Ninkofo bebre kan. Otumu say our rejaye no e ka ho bi na. Basa a social story. On the can say is it Broken Homes or something. Yeah, Broken Homes. Won susu aso e de ba. Ana sika de bra so susu aso e de ba. Ana wa obey jeni wa manya nkopon abrabo mu so no so susu aso awon so de obinya ntela go bia life obia o comedy kakra o odo kakra sikasem kakra asresem but asresem ne mo just imagine be did that fuadwa oda obi and fuadwa imagine colleague oda obi and fuadwa like it's enunti na wose okona okohwe ya santoa nti just ya santoa Okonfo ya santoa on Koda Media Films. Omo anom ye Kwame Nkrumah a feature Lowen any atre brewer. Just imagine say a mekru a penyinia neba eye konfo like it's complicated and very interesting. Nice. And one thing also okohwe ya santoa Okonfo ya santoa on Koda Media Films. Into Koda no KODA Media Films. In a story no Okonfo ya santoa. That's it. Koda Media Films. Story, I get story, oh.